Ebi bigambirwa mu rukiko rwa 20 rwa Rusozi Microfinance Cooperative Sacco omuri Kyenjojo Kyenjojo district. Abantu nkyetagisa kubegesa basensitizinga watu basemerire kwega kweyahura kumanya financial literacy kumanya sente ko buzime kuzikozesa mu investing bata kandi sente zikora zita. Deus Katuramu or chairman nagira ngo bashanjire ngo abantu no bakutandika ibigombe byabo nubanga kubishagika konka beguza sente buri hamwe nebyabo mu bihendera bigenzere. Kini government etukonyere etereho emihendo inyakuri stable akobe emihendo nibayija tutari mu sente nyingi mukulima cyoko musubize nayija sente ibitu nabutwara sente za hansi muno. Omukoro gwetabirwaho mukuru w'umukaguru kugite bigombe by'abeterine ogwa Uganda Cooperative Savings and Credit Union Limited Dr. Sylvester Ndrora Mukama. Nyineka oba oli nyina bwenge ochumbire nkoko kandi okayinga y'umukiro okatandika kwibaki enkoko ekyo nainywe abanyagi mukweiba. You are cheating yourselves. Ogu amanyisa ba Kyenjojo ngo baba nibende ntunguko mbigombe byabo bareke kugayemera umungu kandi beje kubika buri zoba. Muri mo gukusa kutahiza buri kiro ni kutahiza sente mugende murole projects run income generating activities ezikso kutahiza sente buri kiro. Umukoro guhona gwetabirwaho mukuru w'entebe ya katano abwa district ya Kyenjojo biraryo mjenyu mukuru kandi ogwa bahinji bamanyise nako ibarukora bamu na munonga barukuhinga majani. Buluka kodi okubona twinakakozesa nukuturula majani gaitu gakora gahatemba turole mutwagarulera aba factory transportinga kurungi. Rubi hayo ahira abahinji bamajana masiko. Bwetu ningoza kubagambira abakuru amarundi kuruga mu government ya Uganda nti ekintu kya majani kwasira hansi na higuru mu parliament kikarugayo kiro cyanye kya prime minister ayesire stakeholders meeting ayesire abamajani abebembezi nikubarole mu baziki ogwa majani baitu ekibagenda kukora tumaze kucyetegereza mbagenda kukurora ngumba herezayo akasente mu rujunga kabakweta stabilization fund. Gasha kwa Daniel Bingana.